Eblisib li apostol Pablo, no coexpochis yu aminkile kapabal rikin di Christ. Salihu Colosenses ut Filipenses, no kotzolok chirish li pabal ut sahil cholehil. Salihu Corintios, un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan, li ratin tohjuah kuichi atinak sadikatjuam. Solok salisantil huo, rikin saralux. Reish am usilangil kuchik chishjunileb likaaq reiru. Hokainash holumile qatzol alchirulikutanain, udlihu Colosenses capítulo 1, 19-20, linakuaxrax kutzbalaguikin nashchechikamain. Shbanak ki alak sasholi Dios nakrikinaan chikuang tzaklohikru chishjunil. Sashkaba li Christ utchokrehaan li Dios kiraxk ambal kuchik sa usilal chishjunil likaaq reiru, rikinshk ebal sa tuktukilal chishjunil likuang sa ruchichoch utsachosha sashkaba lishkikel hoibil chiru cruz. Li apostol Pablo sashcholo bankil chirish liqaqwa Jesus nashkut besih kwi likyukwa beh Dios nakaho nakisahok nakishkoho bakwi lishcho likin liqaqwa Jesus shbanakhan tsaqalish khalam ulini mahkwal Dios. Udlihu Juan capítulo 1 versículo 14 na atina kahkwi chirish lilo alilain likikehe kre liqaqwa Jesus lilo alil kebil reshban likyukwa behchan linuhenak chi usilal utchichal liqaqwa Jesus kikulun shkut alchiqu anni tsaqal liqaqwa Dios lilo alilain limare mahungwa toruq chishtawbal ruchishjunil shbanak na atinak chirish lijunelik chuam lishkuanjik liqaqwa Dios junelik lishkuankilal reyob de zinc ut akobre zinc joahkui lishnimal lishnahwam liqaqwa Dios chishjunila inkishkut besi nakki ashok sashben lishkuankilal limag ut likank sashkaba jun likanjeloba likiroksi lichoshal reshkut balchiku ut haan likrus haan litokhna atinak re chishjunjun qale eblah babanela nakwan likrus lina atinak chirish lishnimalish rahom liqaqwa Dios chirish liruchichoch utjonash chechaqaqwi qelihu Juan 3:16 shbanak li Dios kajonak kishrali ruchichoch kishk echaq liralal jun chiribil renak chishjunili tapa bankre inka ta sachq kwang banshchu am chijjunelik renak taruk chishk am usilangil kuchikrib liruchichoch manak lipoyenam rikin liqaqwa Dios lish khachrib sashkabali mag naruhan chaq kahkwi rikin lish kamik liqaqwa Jesus utain jun lishnimalru yalalil chirish liqakulbal utmakwa kahkwi liqaruchichoch kishbanu raq sashkaba chish junileb kwiraq ajelru naqlisandil huna atinak chirish epli ruchichoch yoche atinak chirish chish junil lichoshach'och utlishchoptesihom liqaqwa Dios. Utain nashcholop chiquli apóstol Pablo sahquilihu 1 Corintios capítulo 4 versículo 9. Shbanak ninkoshlanaq li Dios koshkanab la oli apóstol toxash maril kama kuinak tenemamili kam saqaben. Kepilo chikayak shpanchish junili ruchichoch joeb li ángel joeb li tenamit. Narajnashche naqchishjunileb ke nawokre likarush kulmang saliqaruchichoch chanta naqinka saliqaruchichoch kikulun chikam kliralal liqaqwa Dios kikulun chikam laqyob tesinil re chishjunil lichoshach'och chishjunil lichoshachan ke ishkaya chisaksh solish choleb chinkane ke ishtauru liqaqwa Jesus laqyob tesinel linimajkwal Dios chituit uchiru likrus sashkaba liqamak ut sashkaba lishma usila laqtsa ut lihok iyalle bakwi lineke papankre ut lineke taqenkre
Linkani keraj, shkam usilangil kuchikribe brikin le qagwa Dios. Chokrehe paan, lishlok ali le qagwa Jesús, li nasuk hijo le qakolbal lao. Chokrehe paan, nasuk hijo hun li sham li tasa chokebre. Sashtik lajik, ebli ángel. Marejkwi mahun kitawokru li karuki kulmank. Uchimukola ono kogulak chishtaw balru. Abanan, sashtaki klinim la tialok, sashtaki klinim la pleta in. Naktaats aklok ru lishkuba milk angel li qagwa Dios chirish li qakolbal. Takanak chisaken ru chishkhunil. Chokre chishkhunil lep lishchok tesihom li qagwa Dios lishkulmank. Lishnimal lishrahom li kishkut. Sashkolbal li qaru chichoch chiruli kamk chikhunelik. Utakwachtakbal rikin le junch inaraqala inaqatawsalita salhu el deseado de todas las gentes. Hokam ichan. Ebli ángeles kajonak tasa hok lish oleb rilbal lish cruz lach colonel. Le qagwa Jesús akwi. Ak kishtaw chakru chishkhunila in rubelach. Kiruach kwi rilbal li honal nak el kre lish ol chiruli cruz. Sashkabali qamak. Rubelach nak tishkhiq lish musiq sashtaqiq. Nak kishye saqlok chikananru. Atkos kwitsin. Li qakolbal naqakul sashkaba li rusila li qagwa Jesús. Kwila atna kapab uttayala eshtaqenkil. Takula akamunkil li nashchechi iyakwe. Li nashchechi ire chishkhunile li negetaqenkre. Li khonelik juam. May katabihaan li naratawrak shtawal lakpabanel. Li qagwa tashaqchiosok tesin qakwe. Bantio shakwe naqshako chubeni sa li qakangelain. Toch sa khunchik li honal.